Dobar dan, Hrvati i Hrvatice. Ja, kaj je lijepo se sada rešava nova situacija u COVID-19. I to je jako interesantno. Prvo je interesantno da su nakon izbora u petak već znali da od ponedjeljka bude došla kao COVID-19 i da moraju uključiti nove sankcije. I to je to, isto interesantno da moraš u trgovini, kao ja sam jučer bio u Zagrebu i ja sam kao bojkotirao, nisam htio masku kao koristiti i odmah me izbacio iz trgovine. Rekao da moram ja, kak gdje moram nositi. Ja kamo piše da moram imati masku. A kak ju moram nositi, gdje ju moram nositi, to je protiv čovečanskih pravila, jer je to kao izolacija mene i ja kao imam brončitis, ne moram dijati ako imam 5 minuta masku na licu. Ali što je još interesantnije, što od vas niko nije shvatio, ja sam mnogim ljudima se razgovarao, probao objasniti da ima video, da nema kao potvrda da nema korone. Na mojem kanalu se najde video kao konferencija od 7.4.2020. u Berlinu, gdje je preko 300 liječnika, profesora, virologa objašnjivaju tu situaciju sa tim COVID-19. COVID-19 ima, ali o čemu se i radi čega se ja borim, da nema nikakvu veću opasnost nego kao normalna gripa. I imam one priče, čujem svaki dan, pa imamo toliko milijuna ljudi koji su umrli. Ma nije niti toliko milijuna, niti milijuni nisu umrli, više nego je svaku godinu na gripu. I kada pogledate samo ove statistike koje dobivate, je svaki puta isto da samo svi imaju koronu, nema više nikakvu gripu, nema niko više hepatitis, nema niko više HIV, kamo svi imaju gripu, niko nije poginuo sa autom ili ima kap srca, nego svi umiraju na koroni. Ili ga pregazi auto, ili si samoubistvo napravi, ili ima raka, nemaju ni raka, ljudi više nemaju raka, još niste primetili, nema niko više u svijetu raka, svi imaju koronu. Niko nema hepatitis, nema niko HIV, svi umiraju na koroni, sve se to kada dijete ima novo ime i to je COVID-19. I vi to podnašate sa svakim koji podržava masku na lice, ubije samo sebe, uništava svoje pluća. Ja bi vas sve optužio koji djecama udarate maske, jer djeca do 8. ili 10. godišta se odvijaju kao pluća i vi uzimate toj djeci zraka da se pluća ne mru tako kao odrasti kak trebaju, nego minimiraju se kao rast pluća. Na kraju, ako djeca godinu dana pluća tako na taj način uništivaju, to kao kasnije ne znam kakav je to riziko za djecu. A i ovi stareši koji su dišu kao monoksid, 30 do 40%, ono što dišu van, dišu natrag unutra. Preko te krpice imaju tam jedno samo volum od 60 do 65% kisika. Ali što je još jako interesantno, najveće, da sada pričaju o drugim valu. Drugi val, kak je to lijepo izgovoriti, ali šta je drugi val? Kak ja moram znati da sutra ili u roku 2-3 tjedna doje nova gripa? Normalno ne mrem. Kamo ako ju ja sam izmislim? Ako ju sam izmislimo, da znam da bude došla kao drugi val gripe. I to je na mojem načinu, to je velika laž. Kako oni danas nadu da bude došao drugi val? Jer ja još nisam niti prvog vala uhvatio. Jedino kad sam uhvatio i propusnice
I da su mi jebali glavu gdje sam došao u trgovinu i rekli ja neću nositi masku, ja bojkotiram, ja ju ovisim oko grla i gotovo. Baci me van ako hoćeš, ako ne, šuti. Ja nisam bolestan tak da upravim samoubojstvo. I probajte polako premišljavati šta radite, šta vjerujete. Ispitajte se, pregledajte ove strani na YouTube kod mene na kanalu. Imate potvrdu, pogledajte, premislite i pregledajte i na drugim stranama. Ima i dosta naših hrvatskih kao YouTuber koji pravo pametno objasne kakav je riziko nositi te maske i kakav je riziko uopće od COVID-19. COVID-19, samo radi te ispriče, COVID-19 je više ljudi umrli kad su trebali biti operirani, kad su trebali imati šemoterapije, što nisu dobili, jer nisu ufali iti u bolnicu, jer su se bojali da dobi kao atest da imaju COVID-19, a ne hepatitis, ne da kao raka, nego COVID-19. Zato nisu išli i umrli su kad nije dobili kao terapiju i što nisu bili operirani. Veća opasnost od toga naroda koji to podnaša, nego oni političari koji to udaraju. A vi ste u stanju to sami odlučiti. Ja vidim ljudi, ja diskutiram svaki dan sa ljudima. Kaj pa nek, to moramo. Kaj moraš? Moraš umrti. I država, ja bi svakog policajca da me negdje tem glavu mi jebe, ja bi ga optužil u Den Haag. U Den Haagu. Ja bi si njegovo ime zapisao, ja bi ga optužil u Den Haag za ukras od čovječanska pravila. Jer to on meni uzima moje pravilno da ja se sam riješim i sam moram dijati. I ljudi, evo ima dosta potvrda, koji to podnašaju, naprave sami sebi štetu koju ne moraju nikada provjeriti kak je velika. I zato premislite kako oni sada znadu danas da bude u 9. mjesecu došli drugi val. Pa svaku godinu u to vrijeme dolazi val kao epidemije, ali ne COVID-19, nego gripa. Jer to je normalno vrijeme da se ljudi dobe gripu. I nije niti jedan čovjek više umro nego godine prije na te koji nije. Nema niti jedne potvrde, niti jednog opticiranog čovjeka na svijetu da je 100% umro na COVID-19. Samo kažu da je mortiv, kak izgleda da je umro na COVID-19. A nema niti. Zašto zabranjivaju familijama da obduciraju mrtve? Jer se boje toga da neko tu laž otkrije. U tem načinu lepi pozdrav, lepi dan. Abonirajte moj kontent, moj drugi kanal na njemački pod mojim imenom. Abonirajte i podijelite taj video ako vam se sviđa. Do drugi puta vas prango.